Jedan milijarder ispričao je priču. Kada sam bio mlad i tek započinjao posao, putovao sam avionom i na aerodromu poželio kupiti novine. Kad sam posegnuo u džep, shvatio sam da nemam sitnog novca. Odustao sam, ali prodavač, mladić skromnog izgleda, primijetio je moju neugodnost i dao mi novine besplatno. Rekao sam mu da nemam novca, a on je odgovorio: uzmite, dajem vam od srca. 3 mjeseca kasnije ponovo sam prošao istim aerodromom i opet ostao bez sitnog. Isti mladić opet mi je dao novine bez oklijevanja. Godinama kasnije, kada sam postao milijarder, odlučio sam ga pronaći. Nakon duge potrage, saznao sam da radi kao čuvar u kazalištu. Pozvao sam ga i ponudio mu što god poželi. Nasmijao se i rekao: vi sada dajete iz obilja, ali ja sam dao dok sam i sam bio u oskudici. Zato sam tada bio bogatiji od vas. Tada sam shvatio, pravo bogatstvo nije u novcu, već u velikodušnosti srca. Ako vam se svidjela priča, zapratite stranicu za još inspirativnih sadržaja.